Namar kajing maham jangka Indian Meteorological Department bakal bandar kajing Duslap. Haki babun ki banta jangka jalan nakaliang jang Deputy Commissioner ke East Kasil District. Or ashutino ek Skul po East Jaiñtia District akak nru bat kanjau tarik mentau benai. Ia kini kajing penmena DC ke East Jaiñtia District u Avilaj Banranwal ula penmena mentah kasngi. Haka bau loong bakani kajing ashuti kalau kalat jing yada ye kena Skul bakin night nak kajing ja ke basangsi ada jer uslap bal dan lu kini kajing tua kandau bat kuide kajing ja.